Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun tuan Abdul Hadi Abidin. Lebih dituri menyebab media sosial adalah Adi Maros. Lun putra Aceh Timur lahir di Luk Nibung, Kecamatan Manti Bidari, Aceh Timur. Nyo videonyo ke Tengku Kasim ka ubat. Sebetul je Tengku Kasim tu ah. Hana tru atil lu jawab drone karena drone urung tuha. Nah, karena drone urung sangat jauh umur daripada ulun tuan. Tapi Tengku Kasim tu ah. Lun simak video drone waten pegah ke Gecik Mansur Luk Sukun. Drone hantau nak gegop. Nyan drone katuwa na Tengku Kasim tu ah. Video drone beredar luas, drone pernah nekun ke gure kamu, tokoh kamu, saudara kamu yang nekun di Luk Nibung, iaitu almarhum Tengku Rahman BTN. Nak dengar nak Tengku Kasim? Nak pegah ke Tengku Rahman, ngejak Jakarta ke dia, je ke DPD ke UP atanyan. Hana pantah long sebut seperti je hino hai Tengku Kasim tu. Jadi bek seolah-olah drone oronyo je nekun hadis, nanya dakwah, je nak pegah habar. Ban yang galak ron. Seolah-olah ron hantar nekun gegop. Ingat Tengku Kasim tu ah. Nyan nekun ke almarhum Tengku Rahman BTN payah nejak la kemah kena Luk Nibung. Bak keluarga ke. Dupna male keluarga ngan tutu ron lagi nyan. Nak pantah nak terbit tutu lagi nyan. Jadi uronyo seolah-olah lu hantar ku kun gegop nak pegah. Hanje dia Tengku Kasim makian. Drone ka Tuhan tam lake ba Allah rupanya umur dong pun temung taubat. Dosanya nekun ke Tengku Rahman masanya. Amban. Munyo long cika urang ba kilimong Tengku Kasim tu ah. Uronyo long na sajan mualim, long dukung mualim. Karena mualimnya memang lambang Aceh. Ya, dihargai oleh pemerintah pusat ke urang-urang mantan pejuang. Jadi enan Tengku Kasim karena long tepedron juga nepegah keturunan daripada ulama. Tapi hana pantah drone masanya nekun ke tokoh kamu, gure kamu, jitakun saudara kamu yang sama-sama kamu di Luk Nibung Aceh Timur. Pesan lu Tengku Kasim, ngejak kena Luk Nibung bak keluarga almarhum nyala kemah karena zaman nekun kegenyan. Nyan mentang Tengku Kasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.